tinto letiningi setitshintshile Kuyasilahlekela bro. tinto letiningi setitshintshile Mina ngiyakhaya. 2000 ha buke nakutalwa mina kutshintsha tini 1999 2000 ma 2000 phela ungaqala 2000 vele udangala ndakutshintsha nemntwana lotalwe 2010 Mm. nyalo ukhona kubuka umuntu omdzala ekhathi emehlweni so yamgcinela uyabona buka le camera ngibuka kanjani ukhuluma nawe lapho uthi emalume mina ho emalume ha uyabona okay man so wena lo mdzala uyabona ukuthi bathi i-generation lenyuwana yeah ingcono kunale yakuqala ngani nge-knowledge or nge-improvement yabona ukuthi laba bafunze bagcina la ngila vele bakhona ekugcina khona mara labo lalela lesele lelandzelako la le igcine khona le yakhona lokudlula ifunze loku modern le ayigcine khona every time bathi kuyende kanjalo and isolve kanjani lento le generation le yokuqala funa ifundzise le landzelako le ikwatiko said then le abafuna ukufunza lapho laba njengoba ukhuluma nabo babhukula ne laba babhukula kuphela baba Badlula. Spider-Man now I have two people yabona muhla badlula futhi Okay. ngingawungishide ngikhathi ngikhuluma ngezaba ya CK yeah yabo ngithi mangimbuka sengimcabanga lokuningi because lo muntu oyene ayi uyabhukula futhi uyadlula uyandlula futhi uyandlula and mara bekasekati ivetile yena ukuthi utalent test one yini into layifuna yini into layifunako ulapho isupport uyamnika kakhulu and iziyenze futhi ekuliya kabi extra love okay yabo inkinga kusho ukuthi ingali le hayi ngala njengasho itolo ayikho kumele ngala nasekuseni ngikutshelile futhi nginafuthi ngathi mina CK uma umthuma eNiniva uya eTarashish Jonas okay uya lo muntu ushona kala atry athike so aqhamuke seketa so marutala yes okay akhethe angafiki la futhi athola la sekulenye inzawo udonsa ifonta okay kanibondakala sema if unalomunye umuntu lomdzala lofana nawe lona lentwana lefana na CK no site kanjani yo so ilungisa ngoba ekugcineni kwawo ngifuna nibe nibe isolution ukuthi isolution ukuthi yakhona ukusho ukuthi hayi man isolution le lami ngibuka nenako lokhu ngayenda so ngayenda so kwazi mina ngoba so nginathi ihlobo lecavile ne yeah lokuthatha ngothi ngodon ngimikise kuye ohlala le why aw ufuna tinde licavile no ngisho ukuthi if ngaba nginathi ihlobo boyo mkhweshisi ngomkhweshisi ngimikise le umsuse la aye ngaphela ke akusinayo le environment incinzeke yangavisisa lento okay we have to move out iplan that's a solution i-solution you have umnika space nakasenkomazi mlethe ngodini akabela abuye kumpumalanga ethu music nakanenkinga nje uyasifonela inambikhona uyafona uyasho ukuthi cela nishushiseni lo mfana sitomnika msebenzi uyarapha uyaqula uyajayiva nakasengakathi talent sitomtshela wenda kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane ngizame ongela amaplane kimi kubuhlungu sengingedwa kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane ngizame ongela amaplane kimi kumnyama sengingedwa kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane